ikaze nanone bakunzi bacu twinjiye mu makuru agezweho ndetse ari update ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ni mu mirwano ya 23 ishamiranyije na coalition 23 nyuma yaho yanze ubusahuzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kwikura mu biganiro bya Doha igitaraganya. Amerika igambaniye 23 kuko ikomeje kugenda ibangamira inyungu za Kisekedi ndetse na Amerika mu masezerano ajyanye no gucukura amabuye y'agaciro. 23 kwikura mu masezerano ya Doha bivuze iki, bisobanuye iki ku ntare za Sarambwe? Reka tubivuge mu makuru anonosoye tumaze gushira hano ku meza ndetse no kuri mikoro za Infohub 250. Imirwano Uvira imaze gufata indi ntera. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko mu by'ukuri hamaze gupfa abagera ku bihumbi 2 mu mirwano yashamiranyije 23 ndetse n'igisirikare cy'Abarundi FDNB. Itangazo bashize hanze bakomeje bavuga ko mu by'ukuri abakoroneri 3 bishwe na malaria. Ukuri nuko aba bakoroneri 3 baba bishwe na 23 mu buryo bwo gukomeza kuyobya uburari ndetse no kugaragaza uburyo ki mu by'ukuri bagomba gushiramo akamaro abasirikare ndetse no gukomeza kuba bakomeza gushora imbaraga ndetse no gukomeza guhangana na 23 bikaba byatangajwe ko mu by'ukuri yaba ari malaria. Gusa ukuri nuko bishwe na 23 byagenze gute byose tubibafitiye hano ku meza. Ibikorwa by'intambara bya diplomasi rutura bikomeje kugenda bikorwa na FARDC mu buryo bwo kwirukana 23 bikomeje kugenda bifata indi ntera. FARDC ikaba yongerewe umusada. Intambara ikomeje kugenda itutumba ndetse ikomeza kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye nko mu kibaya ca Rusizi ndetse no mu Minembwe, Uvira, Sange ndetse na Runingo. Ese operation zabiri anga etanye abangani iki? Ese mu by'ukuri ibi bitero byagabwe mu Minembwe byagabwe nabande? Ese koko iyi mirwano yabereye Uvira ibyo byagenze gute? Byose tubafitiye hano kuri mikoro z'Infohub 250. Turagushimira uko subscribe ndetse nawe utanga like ukomeza kugenda ukurikirana ibiganiro byacu. Nawe ni utarayikora kora subscribe kugira ngo tujye tugendana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikaze twinjiye mu makuru arambuye by'umwihariko ari kuvugwa ku mirwano ndetse no gufata ibice bigiye bitandukanye ku ruhande rwa 23. Ni nyuma ya 23 yanze ubusahuzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yikuye mu biganiro bya Doha igitaraganya. Amerika ikaba yagambaniye 23 bitewe nuko 23 ikomeje kugenda ibangamira inyungu za Kisekedi ndetse na Amerika mu masezerano bari bagiranye na Kisekedi yo kuba bazakomeza gucukura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyifuzo cya bakongomani ndetse na 23. Umutungo kamere ndetse n'umutungo w'igihugu wagakwiye kugira inyungu ku baturage batuye muri iki gihugu cya Demokarasi ya Kongo. 23 ikaba yakomeje kugenda ihita yikura mu biganiro bya Doha ako kanya. Ni nyuma yaho kandi ibiganiro ndetse no kuba bakwemezamo n'amahame basinyemo yose nta kintu yigeze afata. 23 ikaba yakomeje kugenda iterwa mu bice bigiye bitandukanye nko muri za Uvira, mu Minembwe, aha hose abasirikari ba coalition bagakubitwa muri rusange. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Amerika ndetse n'Ababiligi bakaba babujije abanyamerika bose batuye muri bino bice by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bice nk'u Rwanda, Uburundi na za Tanzania by'umwihariko abaturanyi ba DRC bakaba babujije ko mu by'ukuri ko nta muturage wabo wemerewe kukandagira aho 23 kugeza ku rubu ngubu mu bice ikambitse mu cyangwa se igenzura, akaba nta muturage wa Amerika wemerewe kubijamo. Ni nyuma aho n'ubundi bitohojwe bikanonosurwa biko yuko 23 ishobora kuba yagambaniwe na Amerika mu by'ukuri kugira ngo bayisubize inyuma bayikubite ivemo ubundi babone ukuntu barusahuzi baza gusahura amabuye y'agaciro. Biravugwa ko Gisekedi
Tshisekedi yakomeje kugenda agurisha amabuye y'agaciro by'umwihariko mu Barusiya ndetse n'Abanyamerika. Ibi bikaba byateje imvururu, Abanyamerika akaba ari gutekereza ko mu by'ukuri Umurusiya ashobora kugenda aba yacukura zahabu mbere ye. Ibinombe by'amabuye y'agaciro byinshi bikaba aka kanya tuvugana bimwe bigenzurwa na M23, ibigenzurwa na M23 bikaba byaragurishijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo mu buryo M23 yanze kugenda irekura ibice bigiye bitandukanye ndetse bakayoreza mu biganiro by'Idoha ngo itange agahenge ndetse no kuba basubira mu bice by'Idoha. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gutoza ko intare za Sarambwe mu buryo bwo kuzishuka bitoroshe, zikaba zashizeho umugambi wo kuba n'ubundi zigomba kuba ku ngufu. Tshisekedi agasubiza amafaranga ayungukiye cyangwa se Abanyamerika bagahabwa zahabu zazo. Umuriro ukaba ugiye kwaka, haravugwa intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irenze niyo M23 kugeza kuri uyu munsi ihanganyemo n'igisirikare cya coalition muri rusange. Hagati aho kandi twababwiye ko abasirikari b'abakoloneli b'Abarundi byatangajwe ko baba barishwe na malaria, bakaba bari mu mutwe w'intagondwa zakoreraga muri Sud Kivu by'umwihariko mu gace ka Uvira ndetse no muri teritwari za Masisi, kugira ngo mu by'ukuri bafashe coalition kugira ngo basubize M23 inyuma. Abakoloneli batatu bakaba baciwe bose ari imirambo bitewe nuko ngo baba barishwe ngo na malaria. Amakuru anonosoye ndetse ari kwemezwa n'intasi za Sarambwe bivugwa ko abakoloneli batatu ubwo bari bagiye kuza kugenzura ibikorwa bya M23, ubwo bari mu bikorwa byo kuneka ndetse no kuba bakubita M23 position bafata ndetse no kuntu bashobora kuba bashorera M23 kibuno mpamaguru, akaba aribwo intare za Sarambwe zavuze ko zakoze iyo operation ubwo biciwe mu tumodoka turi mu bwoko bwa Toyota ariko bwa gisirikare n'abasirikare inyuma 20. Biravugwa ko nubwo hatangajwe abakoloneli, iyo operation yakozwe n'intare za Sarambwe yahitanye abagera kuri 60 bari barinze abo bakoloneli ba FDNB bagera kuri 3. Amakuru akaba yavuze ko mu by'ukuri Abarundi bakaba bari kugenda bagaba ibitero mu Minembwe by'umwihariko kugira ngo babashe kwihorera ku bw'aba basirikari babo bapfuye. M23 kandi ikaba yatanze message itanga ko mu by'ukuri iyi message ikaba yavugaga ko nubundi mu gihe cyose bagomba gukomeza kwivanga mu mirwano ya FARDC ndetse n'igisirikari cya M23, icyo banagomba kubona ari umuriro. Mu butumwa bukomeye cyane Inanga akaba yavuze ko mu by'ukuri abo bakoloneli ari intangiriro atari iherezo. Ibikorwa bya M23 kugeza kuri ubu ngubu nabyo bikaba biri kugaragara ko bitari byatangira neza bitewe nuko M23 yari yizeye ko mu by'ukuri mu biganiro byari byabereye Idoha hashobora kuvamo ikizima, ariyo mpamvu bayatatse bakagenda bayikura mu bice bigiye bitandukanye. Gusa M23 ikaba yihunguye ivumbi, yasekuye abasore ba FDNB, isekura coalition muri rusange, mu bitero by'indege, mu bitero byo ku maguru, byose mu kibaya cya Rusizi hakaba haba isibaniro. Biravugwa ko abasirikari Wazalendo bagera ku 102 bose bafashwe matekwa, abandi bakemera kwihuza na M23. Koloneli Gakufi akaba yakomeje kugenda akora amateka by'umwihariko hano mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi intambara ikaba yaratangire mu by'ukuri saa 12 za mu gitondo, ikaba yarangiye agahenge ndetse tukaba masasu bikabiri kugaragara ko yaba yahoze mu gihe kingana n'amasaha 7. Iyi ntambara ingana n'amasaha 7 bikaba byarangiye abasirikari bamwe ba coalition bakuyemo akabo karenge bakiruka kibuno mpamaguru. Biravugwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda ishira abasirikari mu myanya by'umwihariko batuje imyaka kugira ngo mu by'ukuri bafite amaraso mashasha kugira ngo mu by'ukuri ibamanze imbere ku murongo y'urugamba. Biravugwa ko M23 ikomeje kugenda ikora amateka ndetse no gukubita kwa Resiyo. Abasirikare b'Ababiligi bakubiswe inshuro bitewe nuko n'ubundi muri kino kibaya cya Rusizi haba intambara y'agasabe. General Gakufe yandika amateka kwa Resiyo yajegejwe bikomeye cyane.
imirwano yakomereje mu Minembwe, ahangaha ni muri teritwari ya Warikare, ahangaha mu bice bya Masisi ndetse na Runingo na Sange. Imirwano ikaba yakomeje cyane ndetse yahitanye abatari bakeya muri kano gace ka Runingo. Biravugwa ko ubwo abasirikari b'Abazarendo bari kuri 200 batatse 23 ku manywa ku basore bari ku burinzi. Byagaragaye ko 23 yahise yihuta igatanga umusada. Aba basirikari bari bateye mu gace ka Runingo bakaba bazengurutswe kugeza kuri ubu ngubu. Abakomeretse muri iki gitero ubu ni mbarwa, kuko ubu tuvugana aba basirikari bagera kuri 200, hapfuye 20 muri bo, ariko 180 ni imfungwa za M23. Biravugwa ko M23 mu gihe yabikoresheje ibitekerezo bya ideology byo kuba mu by'ukuri bahindura abo barwanyi, ikabereka ko bagomba kurwanira icyiza, batagomba gukomeza kurwanira ikibi, bakwemera mu by'ukuri bakajoininga M23, abatajoininga 23 bakoherezwa Kinshasa ari bazima cyangwa se ari intere, mu buryo bwo gutanga gasopo ikomeye cyane ndetse no gukomeza kwirukana M23 kugira ngo mu by'ukuri batange umugabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziri kugenda ziri gukomeza kurakazwa n'ibi bikorwa bya M23 mu bugambanyi bukomeye cyane. M23 yavumbuye ko Amerika ishobora kuba yari irimo. Biravugwa ko ababirigi bari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi bakaba baraje mu buryo bwo gufasha Tshisekedi kugira ngo bakuremo 23 mu mirongo y'imbere mu bice bigiye bitandukanye yafashe, ubundi babona ukuntu bicukurira amabuye y'agaciro. Mu kubona izi nzira zidashoboka, 23 ikaba yanze kwihuza n'ababirigi bitewe nuko n'ubundi ababirigi bagiye barakora amabi menshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibyakorerwaga abanyamurenge harimo n'ubwicanyi, byose ababirigi barabibonaga ntibabitangaza. 23 ikaba yanze kwihuza n'umwanzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeze nkaho iri gukeza abami babiri bitewe nuko n'amafaranga yahaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi ni menshi, kandi ikaba itakwerura ngo irwanye M23 bitewe nuko uyu mutwe nawo M23 bikaba bimaze gushira mu kw'icyumweru gitaha akaba barashyize mu mitwe yitwaje intwaro ikomeye cyane iri ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zapfa guhangana na M23 ngo zipfe kuba zayishobora, bitewe nuko aba bakongomani bariye karungo, barahiye ko batazava ku butaka bwabo. Uyu Koloneli Wiringoma akaba yaravuze ko mu by'ukuri aho kugira ngo ave muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ave ku butaka bwamwonkeje, ku butaka bwamukuje bukaba bumugejeje mu myaka zigera muri 38 hafi 45, yavuze ko mu by'ukuri ikiruta amaraso ye yazanyobwa n'ubwo butaka mu by'ukuri bwamukujije. Koloneli Wiringoma yakomeje gushishikariza urubyiruko ndetse no gukomeza kuba basigasira kurwanya ikibi, mu by'ukuri bakimika icyiza. M23 yahagaritse ubwicanyi bwaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikura ibisambo bigiye bitandukanye byabaga muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, za EAC zirataha, za SADC zirataha, ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye. Mu gihe igisirikari cya FARDC kiri kwiyunga n'abamayimayi, kikiyunga n'aba FDLR, kikiyunga mu by'ukuri na FDNB, kikazana abacancuro b'Abanyarumaniya by'umwihariko n'abaturutse muri Colombia kugira ngo bahashe M23. Ingamba z'ubwirinzi kuri M23 zirakomeje, bikaba byagaragaye ko mu by'ukuri M23 ikomeje kugenda igura igikoresho gikomeye cyane ku Burusiya. Biravugwa ko igikoresho M23 yakoresheje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mw'iyi mirwano yabaye muri Runingo ndetse ikaba no muri Masisi teritwari ya Warikare, bikaba byavuze ko mu by'ukuri ibitero yakoresheje ndetse n'ikoranabuhanga yakoresheje mu by'ukuri byose byaguriwe mu Bushinwa. Ibi bikaba n'ubundi byarababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zumva za kwinjira muri kino kibazo bitewe nuko zibifitemo inyungu. Biravugwa ko amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Perezida Felix Tshisekedi zayahomba, ahubwo zikerura ku manwa zigakora na M23, bityo na M23 bakayemerera kuba Kivu zombi zigenga kuba Kivu zigenga zombi. Mu by'ukuri M23 ikaba leta yigenga, dore ko cyane ko yanabigezeho igashiraho ubuyobozi, ikaba iri gutegura uburyo yagenda iyubaka
ibirango bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo yakwemererwa kugira ngo ibe leta yigenga nk'amadarapo, imishinga y'amashanyarazi, imishinga yo gukora imihanda ndetse n'imishinga yo kubaka urukiko, by'umwihariko ku rukiko rwa gisirikare ndetse n'urwo abasivile bazajya bagendwamo n'ibyaha barajya barakorerwa muri leta yigenga, leta ya 23 nshya, mu buryo bwo gusaranganya ubutegetsi ku buryo bungana, kwirinda ivanguramoko, kurwanyisha ikibi iciza ndetse no kuba buri muntu wese yakwiteza imbere. 23 ikaba yarakuyeho imisoro muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo, ikaba yarakuyeho imisoro abaturage baho bitewe nuko bashegejwe n'intambara, ikaba yarakuyeho imisoro. 23 kandi mu cyumweru gitaha biravugwa ko ishobora kuba yafashije imfubyi n'abapfakazi igatanga toni zigera kuri 20 z'ibiribwa, harimo imiceri, hakabamo mu by'ukuri n'utuwunga, kandi bikaba byaravuzwe ko yatanze ibikoresho bigiye bitandukanye by'umwihariko byo mu rugo, igatanga amasafuriya ku nkambi ku mpunzi ziri guhunga ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi kandi yabiherekeje no kuba yaraguriye imyenda imfubyi n'abapfakazi by'umwihariko bagizweho n'ingaruka n'iyi ntambara iri gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeje gufata indi ntera, biravugwa ko 23 ishobora kuba bagiye kuyisubiza inyuma, ni nyuma yaho yanze gukorana na leta zunze ubumwe za Amerika. ese 23 iremera ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba, cyangwa se 23 bagomba gukomeza gusonga mbere, dore cyane ko byari bigoye babigezeho mu gace ka Uvira. Abarundi bari kugenda barakubitwa imisubirizo, barakubitwa ndetse hagapfa abajenerali, hakapfa abakoroneri, ariko igihugu cy'u Burundi kikanga kubitangaza. Nk'abo bajenerali 3 bapfuye ndetse bishwe na 23 mu mirwano n'ubundi yari yabashamiranyijemo, babonye mu by'ukuri biri kugaragara gutsindwa gukomereje cyane, ariko igihugu cy'u Burundi cyavuze ko bishwe na malaria. 23 ikomeje kugenda ikubita umufiririzo, mu by'ukuri igenda isekura koalisiyo muri rusange. Abasirikare bagiye batandukanye ba FDLR ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye by'umwihariko harimo n'abacancuro, biravugwa ko aba FDLR bashobora kuba bagiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi, ni nyuma yaho bari kubona ko mu by'ukuri 23 gahunda ashobora kuba ari ukugera i Kinshasa. Igihugu cy'u Burundi cyatangiye kwemera kwakira aba FDLR, dore ko cyanashyizeho n'ikigo kiri gutoza aba FDLR ndetse n'ibitero bigiye bikomakomeye cyane biri gushegesha mu misozi ya Minembwe, by'umwihariko bashaka kurimbura abanyamurenge. Ibitero bikaba byavuze ko ari iby'indege ndetse bikaba byinjirira kuri iyi stade bita Melchior Airport Melchior Ndadaye. Mu by'ukuri iki kibuga cy'indege cya Airport International Melchior Ndadaye kikaba kiri kugenda gihagurukira indege ndetse kigategurirwa ibitwaro biri kugenda bicegesha koalisiyo muri rusange. Turabamenyesha ko iyi mirwano ibaye mu gace ka Kavumu Airport muri teritwari ya Warikare, ahangaha ni mu gace ko muri Runingo ndetse na Ruvunge. Bikaba byatangajwe ko abaturage bakomeje kugenda bari kwimuka, bari kuja mu bice bigiye bitandukanye bya Mweso, Tabari no muri Ruki. Ibi bitero bikaba bikomeje kugenda bishira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete. 23 ikaba yatangaje ko mu by'ukuri itari bukomeze kwihanganira ibi bitero bya koalisiyo muri rusange, ikaba yivanye mu masezerano igitaraganya, mu gihe kandi nanone